الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك أن تجعل علمنا حجة لنا لا علينا، ونسألك اللهم أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل. en yetti Allah subhanahu wa ta'ala kanko Allah hana do yettede waɗuɗo ko yettire. eɗen jarnamo eɗen weltanomo e dow dendanangal nemaji makko e moƴƴereji makko e ɓure ko moƴƴori e meɗen ka kene e ka gundo ko anduɗen fi muɗum e ko en anda. eɗen seedo ko kanko tun Allah woni ko hana rewede, goɗɗum ngo hanaka rewede wacce wono noon kadi o hanaka rewidede e goɗɗum ngoo. eɗen seedo wonde Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko jeeyaɗo Allah, ko nulaɗo makko, suɓaɗo ɓurna, yiɗa hoola nulira gonga e yurmede. ɗen toro Allah yo juulu e makko, juula e ɓengure makko nen fof, juula e sahabaɓe makko ɓen fof, juula e kala jokkutuɗo laawol makko ngol ha ñalande dargal. Allahumma amin. e darsu meɗen sakkitiɗo on, Allah subhanahu wa ta'ala on sogganno en ɗo ayeje ɗe Maryam nene Isa alayhim assalam weltinira okkede kañum Isa alayhi salam. e arɗen ha ka Allah subhanahu wa ta'ala on holli ɗum nuraɗo sallallahu alaihi wa sallam wimo yo anditinde ɗum waɗuno nde malaika ɓen wiwno Maryam Allah hino weltinire konngol okkugol moftugol okkugol ma ɓiɗɗo on hino wi'e almasihu Isa ɓiɗɗo Maryam. o noddira yumma makko sabu tawde o ala baba. Allah sifimo sifaji labaɗi tedduɗi towuɗi. o wimo ko jon jaahu ka adunawo kala harawo, ko jeeyaɗo kadi e ɓannita ɓen ka Allah subhanahu wa ta'ala e ka yiɓɓe Allah ɓen fof. watti ɗum ko siforɗo wowlangol yimɓe ɓen yewtugol ɓe gila ka boboyagal makko, hunde nde Allah okki ɓe ɗuuɗa e tagore makko nen. watti ɗum si woni kadi on janɗi o yettike e cukaku makko ngun timmi, ka o natata ɗon ka makko bayagal ka marhalatul alkuhula, o yewtay kadi jama on o nodda ɓe e dina Allah kan, ko jeeyaɗo kadi e yimɓe moƴƴuɓe ɓen. o alhaali ɗo ngalɗini Maryam alayhi salam, ngalɗiniramo jiha ɗiɗi kono jantorɗen noon. ngalɗinaymo telen maka koddoro e Allah subhanahu wa ta'ala. ara wona ngalaw sikkitande, ko ngalaw mawningol woni, wona o marɗo moodi, wona o waɗowo bone, o wonda e gorko, o ala ɗum ala e programme ji makko. Allah subhanahu wa ta'ala on tawi okkaymo ɗon ɓiɗɗo, tawata ko hunde nde tawata nde andaka, nde wowaka, nde mandaka. sonnajo tuyo heɓu ɓiɗɗo hara o wondali e gorko. watti ɗum ngalɗinamo kadi ngoya sengo go koddoro e Allah on e mbawdi Allah ndin, ngoya sengo wontanamo waña ande, sabu tawde si no sifori noon mo heɓi ɓiɗɗo yon alhaali ɗon haray no hucci e haqqille e jama on wontanaymo inde bonde ko hulno kon tawi ko sifa ɗin piiji ɗon. wonanimo ngalaw tele maɗa, wonanimo ande so tawi no yani selliri noon ka ngoya sengoɗa kañum kadi. idan Allah hollimo haray ko noon tigi no siforɗa ni o alhaali ɗo ko ni koddoro e Allah ɗen e mbawdi Allah nden woniri, sabu Allah subhanahu wa ta'ala o waɗay kala ko faala. fiyake makko o ko faala wadde kom, si woni o ñaawi hunde nden o hoddirinde, o yiɗi yo nde waɗu, ko wondimo e hunde nden ko yamirore, wiwol nde tun wonu, nde wona no Allah yamiri nde yo nde wonir noon, ko alda e tongagol, wona fere kan tultugol. e haray sifaji kañum Isa ɗin alayhi salam ino jokkitede noon. hari ko ngalaw kañum Maryam on lombi hakkunde sifaji makko ɗin.
joni ɗen artude kadi e sifaji makko ɗi Allah siforimo yani timmingol welo welo ngon yani timmingol jantagol welo welo ngo Maryam weltinirano ngon Allah wi subhanahu wa ta'ala wa yuallimuhu alkitaba o andinaymo bindongol alkitabu on ɗo ko bindol yani no khat wona deftere nden woni ko faanda sabu deftere nden no janta yeeso jon noon ka qaida ɓe wiyay at-ta'sisu awla min at-ta'kid yani konguɗe ɗin si ari kalima ɗiɗi si ari mo be e majji yo woodu ko firi hunde feerere yani hara ko sincugol mana heso wonata e kalima ɗimmo on ɓuri haanude e ɗi yo kalima ɗimmo on waɗe tentiniraɗo firtiraɗo kalima aran on kono ɓenne at-ta'sisu sincugol ngol yani mana heso awla ko kañum ɓuri haanude min at-ta'kid e ɗi tentingol mana jantaɗo on idan nde tawno deftere nden nde jantama yeesoga kitabu on ɗo wona bindongol al-khattu min kataba yaktubu kitabatan Allah fodi o wi wondema o andinaymo o jannaymo alkitaba windugol ngol bindongol wal hikmata kañum e faamu on al hikma en jantinoke konguɗi arɗi o kalima ka Allah wi ɗon yu'ti al hikmata man yasha konguɗi ɓonori fi mana al hikma kono ɗi fof majji ko ɗi tindini ko gollitirgol haqqil gollitirgol ñeeñal ko ɗum woni faamu waɗugol hunde ka nde haani wonde ɗon e noone no nde haani wonirde ɗon idan hikma on noon ka ene ka islah sharia ko hasi kon so waɗi hare ko sunna kañum annaba ɓe woni ko faanda ko ɗum faandorte yani hikma on koko Allah subhanahu wa ta'ala on andinta kon annabaɓe muɗum ɓen hara wona ko addi ka deftere nde o tippini e maɓɓe imma o andiniraɓe an tariqil ilham bugagol tun ngal gandal ɗon ka ɓernde o tigi ma ɗum an tariqil malak malaikajo on ara yewtamo fi muɗum haran ɗo jeyaka e wahyu jeeya ɗon e deftere wono enen ka sharia meɗen deftere alqur'ana nde ko ɗum ɗum woni hikma o yani sunna on wal hikmata sa wi faamu on no selli sa wi sunna on no selli sa wi sharia on fo muɗum hino selli ka firgol al hikma wat tawrata kañum e nde deftere ɗo wiyetende tawra tawra ko deftere nde Allah tippinno nden e Musa alayhi assalatu wassalam wal injila kañum e nde deftere ɗo wiyetende al injil nde ɗo deftere ko nde Allah tippinno nden e Isa alayhi assalatu wassalam ɗum ɗo noon go welo welo ɗo janta ko atti injil on tippinede feno ko Maryam weltinira ɗum hari hay Isa jibinaka taho hari injil on tippinaka taho kono injil hinde janta e defte feƴƴunoɗe ɗen wono hinde janta ka tawra wono qur'ana meɗen jantora noon ka injil o ka tawra o wono kanje feƴƴu ɗe jantora noon e nder deftere men ɗen defte ɗen fof nde ɓe no gongini ɗe fof no janti fi majje imma sabu humpitugol aroygol ɗe weltinira ɗum ma sabu gongel ngol kañum tawde arɗo ɗen so tawi ɗe woni ko ɗe additinde kade wona e jantede ɗon idan ko andanode fi muɗum nde arayi Allah subhanahu wa ta'ala on noon weltiniri Maryam wondema o andinayi Isa e kañum nden deftere ɗon o tippine nde makko o jannamo nde no wona hunde nde o andi fi muɗum nde o faami fi muɗum ɓe wi'i wono ko tawra ɗo ka riwayat ɓen Isa alayhi salam no jeeya e hunjinoɓe tawrata on baloɓe no wi'i ko nayo tabiti on ndema no hunjino tawra on ko Musa mo nde tippina e muɗum o alayhi salam kañum e Yusha bin Nun on ko lontinoɗo Musa alayhi salam wondunoɗo e makko kañum e Uzair kañum e Isa alayhi salam riwayaji banu Israil no ari wiɗi ko ɓeɗo nayo riwaya on Allahu a'lamu bi sihhatiha so tawi woni himo selli haray banu Israil ɓe ɗuɗa wonugol yimɓe tigi tigi on tawi deftere maɓɓe nden kamɓe ko nayo petto hunjinde haray fustiyagal e mere yagal waɗi ɗon kono noon haray o riwaya ɗo mo ngalɗini moƴƴa si tawgol himo selli sabu no e yimɓe Musa ɓen num yimɓe tawnoɓe ko kelɗuɓe ko ɗigganɓe Allah ko ɗatuɓe Allah wi wa min qawmi Musa ummatun yahduna bilhaqqi wa bihi ya'dilun Allah no jantiɓe nokkugo ka lannode Ali Imran ɗo wondema hino e maɓɓe
وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا الله نجنتي وبه مبه في بدولا بول فند به مبه صفاج لبادي كو هولا تهري بجوغينو دفتي الله تيبينو دي مبه على كل ayon ko nen hollude ko wondema Isa alayhi salam e mo jeyano e be Allah andini kanyum deftere tippinan den e Musa alayhi salam yeten den tawra Allah wattani mo don tippingol injilon e makko andina mo den don kadi wattani mo don andingol mo wawgol windugol yani windugol e jangugol kalimon do wa yuallimuhu Nafi Abu Ja'far Asim be jangiri moni bil ya'i jumhurul qurra jangimu bin nuni ونعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل معنى مجيون سرتاها هون فهم كو الله سبحانه وتعالى ونكو فاندا كو أسلوب من أساليب الكلام ونون إنو يوتيرته ويعلمه أو أندينامو كانكو همبو كانكو الله سبحانه وتعالى ونعلمه من أندينامو من همبه الله سبحانه وتعالى الله كو مولو وموني نهور مكو وندك يوتقول hay e yimɓe ɓen ɓen andi no woodi wiyoɓe hara ko ɗum men yamin hara ko kanko woni ko fandi neɗɗo noon hara tawata hara ko gooto ɓura yimɓe ɓen hay hunde si wona teddu koye goo si woni allah no jarribori mo waɗi e makko allah ɓuri handude e ngu mangu ɗo ko ɗum no aray ko ɗuuɗi ko alquran ko allah wiyata men waɗay ma wiya men waɗi ma men yamiri sifa wana noon haray ko kanko allah subahana taala handi e mangu hum saabu kanko woni mawɗon wa rasulan o waɗamo kadi nulaaɗo أي ويجعله رسولا أوراي مكدي نولادو إلى بني إسرائيل فاد ابن إسرائيل أيون هولي وندما كبن دون كو عيسى نولانو إمودو عليه السلام ونا لينيول غو يعني لجي غو دي جياكا ابن إسرائيل كو ما بيونو كو نولا عليه السلام كوني نو وني الحالي أنبا بي الله فيجو فو مابbe bo be mabbe ko e jama hertiniɗo wonno ko nula jama hertiniɗo wonno ko nula nulede e tagore nden fof aduna on fof yimɓe e jinna gila ñande nula ha ñande aduna on lanni ko okka ɗum ɗo wo ko nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗum ɗo no jeeya e ɓural ngal allah ɓurni nulaɗo e hoore tagore hedditinde fof ɗum no joli e makko nulaɗo sallllahu alih wa sallam selluɗo ken kaɓe maki mi ɓurnama e hoore annaba ɓen ɓure e ndan no jeeya e ɗen ɓure ɗe ɓe janti ɓe maki wondema wa kana annabiyu yubathu ila qawmihi khassa wa buithtu ila nnasi amma annabajo laatino ko e yimɓe muɗum ɓen tun wonno ko nulete min num mi nulama e tagore nde fof allah fodi ɗo o waɗay isa alayhisalam nulaɗo nuleteɗo e ngol leñol ɗo wiyetengol banu israil en jantike laabiji ɓuri wondema israil ko inde annabajo allah wiyete ɗon yaqub banu israil ko ɓiɓɓe yaqub ɓiɓɓe on ɗonon wona ɓiɓɓe makko reedu ɓen tigi tigi woni ko fanda si wiyama banu israil ko ngol langawol ɗon fof ɓiɓɓe e taniraɓe e tantiraɓe ko jokkiti ɗum ha tanke allah hino heddini lasili on ɓe fof ko hiɓe naati e nde inde ɗo anni qad jittukum ɗo no ɗo ko monta kono na innugol ayon no ɗuyti ma ayon hino ɗuyta ko wondema ɗo yewtere accande sabu haqqille ɗen wawa e famugol fi mayre nde yewtere ko honɗum andi ha ɗo ko mariam wona yewtede hatman wa rasulan ila bani israil ha ɗo ko welo welo ko malekaɓe welɗinimo kon ko tokkonde ɗum e ka ɓe winoga ya maryamu inna allaha yubashiruki ɗum ɗo fof komin jumlati ma bushirat bihi mariam alayhi ssalam woni ko jeeya jon noon e gila ɗo noon no wawi wonde ha hin kañum en continuide no wawi kadi wonde welo welo gon haaɗi ɗo hande kadi ƴedde ɗo koko feƴƴi kon noon hande kadi ɓawa isa nulede wona e jantede ko imma ko jantagol ko honno waɗoyta si o nulama hara ko mariam wona yewtede ma o ko ɓawo o nulede ko feƴƴi ko wona e jantede hara hande kadi ko yewtere go wona e sincede ko ɗum sika karamukoɓe goo ko addil aya ɗo ko ras aya ɗo ko hoore aya e limore karamukoɓe goo ko addul aya wa rasulan ila bani israil ɗo ko timmode aya yani e ɗate karamukoɓe goo en andi hay ka limoje aya je ɗen karamukoɓe ɓeni lugginiɓe ɗum ɓen hilniɓe ɗum ɓen
no luutondir ton e nokkeeli goo sabuji mum ɗi gonnum a taway sahabajo nani nula sa sallam no dari ɗo wonde wontere ha laabi ɗiɗi ha laabi tati kanko o faama ɗon won ko hoore aya o janniri noon taliba e makko ɓen ha egga noon ɓe o janni ɓen o darnaɓe ɗon wandinaɓe ɗo ko rasa aya mi nani nula sa sallam mino daro ɗo taw ɓen limali ɗo rasa aya ko sahabajo nani nulaɗo no jangi ɗo feƴƴi daraki kanko o ƴetti ɗon wona rasa aya o janniri noon o egginiri noon e taliba e makko ɓen ha hewti en ko ɗum ɗo woni sabu lurnal ngal kamɓe ati lutondirde ko basmala on ka suratul fatiha woɓɓe limimo aya woɓɓe limalimo ɓe lutondir kadi e ɗokkun ɗin mum ka fatiha ghayril maghdubi alayhim sirata alladina an'amta alayhim on alayhim arana ɗon ɓe lutondir ɗon kadi woɓɓe limimo aya woɓɓe limalimo aya tokkidiri ko feƴƴi e ko hikki yeeso ton kon fof hara ko wano ni ka karmokoɓe go ɗo ko timmode aya idan ha ɗo no fottana wondema ko mariam wona e weltinede ko wona e weltinirede ko ɗum wona ɗen e jantanade wona ɗen e jantanede joni noon ko woni arde yeeso ɗo kon no wawi wonde ko ɗon tokki no wawi wonde o joni nulaɗo fillante woni awa ko honnum feƴƴuno ɓayre isa nulama ɓayri ngo welo welo ɗo laatike o fewndike kanko e isa alayhi salam ka allah wi ɗon o wona e nulaɗo o woni nulaɗo joni ko honnum feƴƴuno noon hakkunde makko e yimɓe makko ɓen anni o wiɓe wondema min qad jitukum gomɗi mi addani on bi ayatin mande si woni en tokki yewtere nden e feƴƴune nden en wii ha joni ko welo welo ngo mariam wona weltinirede ngon woni e jokkodirde yewtere nde wonira honno o ara o wi'aɓe ɓawo wonde nulaɗo anni wondema min qad jitukum gomɗi mi addani on bi ayatin mande min rabbikum immorde ka joomi mon si woni le en wi'i yewtere nden ka weltingol mariam haaɗi ka allah holli ɗo wonde ko nuleteɗo e banu israil hande ka ɗo ko yewtere heyre woni e arde hara yewtere nde wona o ari noon o nula noon o ari noon o nulama e maɓɓe o wi'i ɓe anni wondema min qad jitukum gomɗi mi addani on bi ayatin mande min rabbikum immorde ka joomi moɗon al ayatu hiya al alama aya ko mande tindinayde hunde o holli ɓe no wondema nde mande wona mande nde o hocciri ni na ko o miijitori ni kande wi ɗon kaka teddi kaka towi o wi min rabbikum immorde ka joomi mon ka jeyɗo on ko ɗon manade mi addani on nden woni ko iwi ɗum ko hollugol ɓe haray koko ɓe hani watte ndeyla koko ɓe hani taskade sabu ko gonga iwɗum ka gonga arduɗum sabu gonga ndemmande ko honnu anni wondema min tabiti wondema min akhluqu lakum miɗo tagana on min attini immorde e loopal ngal ka hay'ati tayri mi moƴƴina wa mbaadi sondu fa anfuku fihi mi wutta e kañum sondu ndun mbaadinandu ndun fa yakunu ndu laato tayran sondu wiiroru bi idnillahi e dunga e allah e yamirore allah subhanahu wa ta'ala anni akhluqu imo janga bi fathi alhamzati wa bi kasri alhamzati jumhur jangimo bil fathi nafi' jangimo bil kasr inni anni on si ari haray harf montaɗo no ɗon ka ɗengal arabu no sella ka o monte taqdiron bi anni wondema min si woni ko inni haray ko ala listinaf ko yani yewtere wonande sinkede hay hunde ala ɓawa muɗum tabiti min ɗa ko wondema min so tawi ko fatha waɗɗen sen waɗi kasra on sen waɗi kasra on tabiti min kono ɗo woni ko serti ko soggande en tun serti mana on fil haqiqa haray ko goto akhluqu lakum o wi miɗo tagana on miɗo moƴƴinana on yani miɗo moƴƴina fi yo yi'u na innugol moƴƴanaɓe fi ko ɓe dunkitorama fi ko ɓe hirsa ɓe ñaama wondema himo moƴƴina fi maɓɓe fi yo ɓe yi'u wonana ɓe tasakuye wonana ɓe waajitor ɗum wonana ɓe mande nde mande nde o wi ɓe ɗa o addaniɓe
o wi miɗo tagana on min attini modde loopal ngal jiiɓa leydi waɗa ndiyam ko ɗum wiyete loope o ƴettay ɗum ɗon o mbaadina o maha o waɗa mbaadi sondu ɓura noon jantaki façon none honnon e sondu colli ɗin none muɗum hino ɗuuɗi so ndaari ka riwayatji piiji ɓuyno jante akhbar israiliya ɗi majjede ɗum lorrata andugol ɗum nafata alqur'an yer ko janti ko yoni ibra ko honnum o ƴetta e loope mbullaari o jiiɓa ɗum e ndiyam wona loope o maha o mbaadina mbaadi sondu sondu o sondu o wutta e muɗum immo wiira yaha wona wiira e ɗum yaha o wi ka hay ati tayri mi waɗa ɗum wa mbaadi sondu abu jafar o jangi o kalima ɗo atta'ir ka hay ati ta'iri mbaadi wiira e ɗum jumhur on jangi mo nani ɗum ɗo ni attayri mbaadi sondu ko gootum kañum kadi ɗuɗa ko serti fa anfuhu fihi o wi mi wutta e muɗum fa yakunu konko o mbaadi ɗon ndimbaadi ɗum sondu ɗon laato tayran e wiiray tayran sondu nafi e abou jafar e yaqub jangi ɗo kadi ta'iran wiiray ɗum tayran on sondu ta'iran wiiray ɗum fof muɗum ko gootum ko sondu wiirata bi idnillahi e dunga e allah wi'ugol mo ɗum ɗo bi idnillah ko hollugol ɓe wondema wona mbileyagal o addani ɓe wona ñanneyagal wona hay hunde e on none kirum karure ko allah subhanahu wa taala woni ko okkimo ɗe doole ɗo okkimo o kutuɗo okkimo ngal gandal ɗo kanko tigi tigi ka golle ko allah woni waɗude kanko himo mbaadinde o wutta so wutti yedde ɗon nabi yeeso to hande kadi ko golle allah fa yakunu tayran aw fa yakunu ta'iran bi idnillah ko allah woni jonnugol konko mbaadina ɗon wurna gurnan nan saabu wuttugol mo kanko isa e muɗum wurna ndim konko maha ɗo ngallopal ɗon wona hunde wurude immo wiira yaha ɗum ɗon koye dunga e allah ko golle allah kanko isa ko mbadigol ngol e wuttugol ngol o wawata tagude gurnan o wawata tagude mayde enen e makko eɗen fota telemma ɗon tagore allah ne fo e goto wawata tagude gurnan ma tagude mayde ɗum ko juuɗe allah subhanahu wa taala woni ko woni idan ɗum ɗo fof ɗe ayaje ɗo fof ko bonnayɗe hujaj yani tuganɗe nasara wonɓe wiide isa ko allah ma ko ɓiɗɗo allah ma ko sifa ɗin haalaji tawata hara allah tedduɗo towo ɗon no towi no woɗɗiti eɗin haalaji puyɗe e haalaji merenteji haalaji sifitorɗi hattirde ka fenade wonata ɗon fenade o wiɓe wa ubri'u l akmaha wa ubri'u miɗo ndikkina al akmaha on bunɗuɗo al akmah e karankoɓe ɓen no wowli façon bunɗam mbuyɗo woɓɓe wi'i akmah ko on bunɗo mo yiyata few ibne abbas gol konngol ɗo no egga e makko radiallahu anhuma e konngol goo eggangol e makko ko bunɗo yani jibinaɗo mo tata guite feranaka ɗum few o andi yo taw guite ɗen no feera no woodi ɗon ko woni ɗe yiyata no serti e yo taw guite feeraka few ɗiɗo konnguɗi ɗi ɗon no egga e makko ibne abbas radiallahu anhuma eno egga e woɓɓe goo kadi wano mujahid e ko wonamo e taabi ene ngarɓe ɓaawo maɓɓe woɓɓe maɓɓe wi'i al akma mbunɗanɗan ɗo ko on yiyowo ñalorma kono yiyata jemma on no wi'i kala arabu al asha yiyowo ñalorma kono har si niɓɓi o yiyata haray kanko niɓɓitanimo few ɓuuri yimɓe hettiɓe yeri ko niɓɓitan ɗum ko haray guite ɗen lo'i ɗum ko noone e mbunɗa yani ko daraja jaaɗum e darajaji mbunɗa na mbunɗan few kono si niɓɓi kanko haray guite ɗen ko ɗon fayda ɗe wodaka ko ma o mema ko ni o walle fi muɗum o ñalorma tun o yiyata woɓɓe wi ko axe on ɗon liddu on ɗon yani yiyowo jemma mo yiyata ñalorma na woɓɓe ngalɗa si ɗum no woodi kono no woodi yimɓe ñalorma karamɓe yirta kono si niɓɓi tawina niwre niɓɓutude ha feƴƴiti kamɓe ko si niɓɓi seeɗa ɓe wawa yiwde ko laaɓi ɓay yimɓe no wodtade ko ñalorma so ɓe ndaara hara ɓe munni guite ɗen so woni nangue ɓatti mutugol feno ka niɓɓitata ɗon ɗon haare ɓe yiyayi ko laaɓi ani nannugol yiyayi ko laaɓi wono selluɗo guite yirta no ñalorma kono awa haare kanko ɗen darɗe makko ɗon no laaɓani mo ɓuri darɗe makko ñalormaje ɗen
ko wiyete yi'owo jemma kono yiyata ñalorma woɓɓe wi ko marɗo nawnare gite hara gite ɗen wulle on no wiye kala arabu al amash tawowo no marɗo nawnare gite kono gite ɗen eni e wore ɗum nawnare nden wulline gite ɗen hara gonɗi yaltay mufassir ɓe goo karankoɓe goo wallifi ɓe goo ɓe wi'i ɗum ɗo fof ɗo naati e maani al akma fof ko noneji bonɗan kono ɗo ko siyaqu wonma ɗo yewtede ɗen ko siyaqu al ijaz yani soggande yewtere nden ko soggande ngalɗingol addugol ngalaw addugol ko seeditoto annabako ko ma hunde nden ɗo no mujiza noon ko honno wono ɓe innirno no ɓe andinirno mujiza ɓe ko amrun al mujizatu amrun khariqun lil aada ko hunde yawtude e aada o few hara aada andane nde wowaka salihun min al muarada aw salimun min al muarada hisude e dartede tawa so o tigi waɗi hunden gogo hinde ngalɗini few aada on nde ɗo hunde andaka ɗiɗi muɗum goɗɗo go watade dartade wata waɗugol sifa mayre idan hinde hisi e dartede maqrunum bit tahaddi hinde hiɓɓodiri kadi e teragol yani wigol awa si tawi ɗa wawi waɗu an kadi min mi waɗi ɗum ɗo tawde komi annabajo gomɗi sa hutike a salike gomɗigol a waɗi sifa komi waɗi kon maqrunu harno hiɓɓodiri on tahaddi bon ɓe watta ɗon yujrihi llahu ala badi anbiyaihi aw ala anbiyaihi dilalatan ala sidqihim fi nubuwatihim taarifa woɓɓe ha no raɓmin ɗini woɓɓe hara no juutini ala kullin soggande nden ɗo ko hollugol ijaz hollugol mande annabako idan ɗum ɗo no duwa wonde fi ala darajati l ijazi wa tahaddi ko ɓuri towde a ɓuri towde ɗon ko honnu ko mbunɗan ɗan few ma wonugol awa yani ko ɓuri towde ɗon ko wonugol guite ɗen feraka few ma awa haysde feera kono aɗa woti ko bunɗo o yiyata few na jemba na ñalorma na innugol no felsita seeɗa o yiyata few ñawdugol ɗum ɗon ko ɗon ngalaw on woni tigi tigi kono tawɗo guite ɗen nawni ɗe hibba gonɗi a enen ɗo no fe ɗon no docteur ɓe ñawdeɓe ɗum ma hara oti yiyay jemma ko laaɓi ɓuuri ñalorma ɗum fof no ñawdo ma ko jemma woni o yiyata moƴƴa ñalorma o hara mo yiya ko laaɓi ɗum no fof no ñawdo ko réglage ji tum docteur ɓe ɓe ngallano a okkiɓe ngal gandal ɗon idan ɗon haray ijaz waɗali tahaddi ala ka sora ɗon no woodi waɗoɓe ɗum sabu hiɓe wi wondema isa alayhi salam ko nulaɗo e zamanu ka ñawdigu foruno moƴƴa ñawdigu mum tawi no tiiɗi moƴƴa no anda fi muɗum moƴƴa no humpita ko fewno on saahi ɗon o nula allah jonnimo kan kadi ko nanditata e ɗum ɓeydanimo noon e hoore muɗum ko tawata ñawdanoɓe fof wawa andude fi muɗum tawa ombaɓe hunduko e kurtina ɓe guite ɓe wona hakkude piiji ɗiɗi ɓe yankino ɓe netoɓe gomɗina ma ɓe waɗa mawnintinare ɓe fengo e fena nden ɓe salo kono harna ɗo fiyonde man no jilɓani ɓe koye tawno laaɓi pos idan o wiɓe wa ubri u miɗo dikkina al akmaha e bunɗo wal abrasa kañum e nawnuɗo nawnare baras nde nawnare ɗo ko nde wiyete ɗama jam so tawi mi fayali nawnare si nde hendike neɗɗo nde ñiiɓi e makko ko hasi kon nde sellata nde wona e sabu o tigi nde wona sabu perdugol tere no taƴa e kolli ɗin so tawi ko ton ardi nawnare bonde ñawi allah subahana taala o hisi gen o hisina julɓe ɓe fof e mayre o wiɓe himo ñawna ɗum ɗo nde nawnare ɗo mbi on sa andi nde woodi kadi ɓe alano ñawdigo mayre si ɓe marno wonoro ñawdude ay sa wi no miɗo ñawda nde ɓe wiyano an ko ɗon ɗa e wolde kaari to ñawday kaari ñawday kaari ñawday a ɓen noon kadi ko annabaɓe so tawi ko ɗon mande ma nden kono nde tawno ɓe anda ñawdigo ɗum ɗon tawi hay goto maɓɓe wawata dartade koye mawti jaɓa gomɗina ma ɗum o mawnintino o salo o wiɓe wa uhil mawta miɗo wurnita kadi mayɓe bi idnillahi e dunga e allah ɗum ɗo fof koye dunga e allah ñawdugol mo bunɗo on o yiyam ñawdugol mo nawnuɗo baration o ndikka wurnutugol mo mayɗo on o immo o woola o wuride ɗum ɗo fof koye dunga e allah subhanahu wa taala kanko o waɗe toon sabu on koyo memu o waɗa duwa e muɗum so waɗi ɗum ɗon allah si tawi ko nawnare o dikkinande o itta e law si woni ko mayɗo o tigi o immo o wurida e jama on woɓɓe wi'i ɓen ɓe o immitinayno ɓe immito tun tabita ɓe wurti ma nden timmi
o tigi o maaya kadi ma wuura gokkunni o maaya woɓɓe wi o wuurdeteno ko juuti ɗon ko ala hasab ko allah windannoma kon e balɗe yerli hari timmi tawi hawri yani akida haray hari timmali ko ɗum allah hari ƴettitimo ara ɗum kono no hedduno e balɗe makko ko wuurata o jeeye e ɓen ɓe isa wurdita sabu neɗɗo mayata mayde haqiqire tawata sina tuma o timmini ladial makko ngal o lanni arsike makko fof ka ñamete ka yarugol ka ndu hendu ka fofugol fof a timmine fof muɗum taw waynodirɗa duwodirɗa si maya idan tawno on heddori ñallal so min tinimo o wurde ñallal o maya tawno on heddori hitande o wurde hitande o maya ibra on ko honto ko immintinugol on ɗon wurnutugol on ɗon waɗugol mo ni kaarijo immo ma tappa ka yanade makko haɗa wattinama immo ma siko tuggorde makko ɗum no warri o tigi o wuurita ko mande nden noon ko dilala on noon bi gaddi nadar ko ñallal ko balɗe sappo ko lewru ko jeeli o wuuri ibra ɗuuɗa e ɗum toon ibra on ko wuurtugol mo ko ɗum si ɓuura noon ko ha ɗon tun haade alquran koko ha toon jinɗa ko tun kañum addanay ma addantama toon haayi tawata annduɗaɗe e andade fof muɗum hino fota ko tawata si a andi nafete ko yerɗum ɗum tun alquran on kañum haɗata idan o jantaniɓe ɗiɗo wonde mahi mo wawi ɗiɗo ko mande makko ndenni o watti ɗon wa unabbi'ukum miɗo humpita on bima takuluna konko ñaamo ton wama taddakhiruna e konko maro ton fi buyutikum ka cuuɗi moɗon ɗo mo humputude ɓe piiji wirniɗi o tawaka ɓe ñaami ɓe mari ɓe ñaami ɗum e mari ɗum ɓe yalti an ko hunde kaari ñaamuɗa a mari hunde kaari embere hunde kaari an kadi ko hunde kaari ñaamuɗa embere ɗum ɗo a mari hunde kaari embere ɗum ɗo o humpita ɓe fof piiji wirniɗi ɗum ɗo fof ko piiji ɗi allah subahana taala o hertori kono allah okkay e jiya e makko ɓen ko faala okkude alimul ghaybi fala yudhiru ala ghaybihi ahada illa man irtada min rasul fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rashada kanko allah kanko woni ko andi ko wirni kon ƴellitota ko eko wirni makko eko wirni ko tata kanko humpiti ko wawata andude ɗum hayye goto si wona on mo o suɓi e nulaɗo o waɗi nulaɗo on himo humpitamo hay on na kañum woni andande hoore mum ko allah woni ko humpitata o tigi wono allah humpitirno noon nulaɗo sa sallam fiyake hatib ibne abi baltaa wono allah humpitirno noon fiyake naafi giɓɓen konnguɗi ɗi wowlayno eko ɓe eɓɓayno eko ɓe fewjayno ko wano noon allah subahana taala humpitiri isa alayhisalam ɗi piiji alhaaliji maɓɓe ɗo kaari ñaami hunde kaari mari hunde kaari kaari ñaami hunde kaari mari hunde kaari sabu on nun sabu hollugol oɗo ko annabajo ni hay goto wawata andu ɗin piiji ɗon si wona annabajo idan allah humpita o tigi yewɗin ɗon piiji ko yona dalil ko yona ko darnira hujja on e hoore jama on gomɗinay ɗon gomɗina e hoore no laaɓani ɗum pos jilɓa e o ala yeddowo on kadi yedda halko e hoore no laaɓani ɗum pos mawnitinare makko nden e boyre ñamakko woni moye halkude liyahlika man halaka an bayinatin wa yahya man hayya an bayina on allah subahana taala on wi'iri noon fi buyutikum woɓɓe jangi mo fi biyutikum mana o serta ko haala konnguɗi ɗiɗi yani ko ɗenɗe ɗiɗi e ɗenɗe arabu woɓɓe wi buyut woɓɓe wi biyut inna fi dhalika tabiti wonde hino e ɗum ɗo honnu koko janta ɗo moƴƴingol mo el immorde lopal ngal mbaadi sondu o wutta e muɗum ndun immo wiira wona sondu wiiroru ndikkingol mo mbunɗan ɗan e nawnade baras nden e wurnutugol mo mayɓe ɓen e humpitugol mo ɗi piiji maɓɓe ɗo ñaamaɗi maɓɓe e maraɗi maɓɓe woni e ɗum ɗo la aya tan wallahi mande hollaynde wondema ɗum ɗo ko gonga ni ɗum ɗo ko kaloni ko yuri lakum wonande on onon banu israil in kuntum si woni on laatike mu'minina ko on gomɗinɓe in kuntum mu'minin si woni on laatike ko on gomɗinɓe ɗo no wona hara koɓe fof woni ko yewta in kuntum mu'minin gomɗinnoɓe ɓen eɓe gomɗinali no wawi wonde ko gomɗinɓe ɓen woni ko fewtina konngol no wawi wonde koɓe gomɗina ɓen ɓe fof noon hiɓe sori e nder yewtere nden si wiyama telen makka gomɗinɓe ɓen in kuntum mu'minin si tawi woni hihi ko haqiqa ko on gomɗinɓe ɗum ɗo woni mande
ɓeydanayde on tabital ɓeydanayde on hoolagol ɓeydanayde on ɓeydagol e ngal gomɗinal sabu iman on o ɓeydoto o ɗuytoto al imanu yazidu o yanqus ala aqidati ahli sunnati wal jamaa telle maɓe gomɗinaɓen ko wigol ɓe ɗum ɗo ko mande wonande on kono ko si tawi on laatiki kon gomɗinɓe mo gomɗina on mandeji ɗin hay addandamo honnunde nafatamo ko nafitorta mandeji ɗin ko ɓentawɓe hino gomɗini amma mo gomɗina on o nafitorta idan wigol ɗo en kuntu muminin so on laatiki kon gomɗinɓe no sella tele makka tawno ɓe gomɗini wondema gomɗinal ngal no tawi ko haqiqa e maɓɓe ɗum ɗo hare ko mande ko ɓeydoron ko mande ko yani ko sembiron ɓerɗe mo e imanuji moɗon ko sembira gomɗinalji moɗon onno ko tabitira ɓerɗe moɗon ko ñiiɓira amma tawɓe ɓe gomɗinali ko wigol ɓe si tawno ko gomɗinɓe ɗum ɗo hara yonino on mande ko henirana on wondema heehi ko haqiqa kono ɓay hiɗon e kufre neɗɗo tan kehimo e kufre hare ɓernde makko dahi no sudda no buuma no soka no hiɓɓa goɗɗum wawata nadde nder toon ha o ɓoro taw on keferanka ko yagal makko ɗon wa musaddiqan ko o gomɗinɗo komi gomɗinɗo kadi ɗo ko isa woni yani konngol makko wona e fillede imma fillagol ko o wowloyta so tawi koye mariame yewtere no fewtinano wirɗen noon dow ga maɗum fillagol ko tawno o wowli si tawi ko sinkana ɗum nulaɗo sa sallam hesum hiɓe jantanede wa musaddiqan komi gomɗinɗo lima bayna yadayya konko woni yeeso an yani konko aditimi min attawra immorde nde deftere ɗo wiyetede attawra nde tippinade e Musa ibn Imran alayhi salam wali uhilla lakum e ha kadi nde mi daginana on ba'd alladhi yoga kon hurrima alaykum ko harmina e hoore moɗon o wi kadi o sifi hoore makko ko o gomɗinɗo tawra on wona o yedduɗo nde ko gomɗinɗo nde déjà ko mo Allah janni nde ko deftere iwrude ka Allah ko arɗo sembingol nde kono o wurtay toon piiji no toon ko harminanaɓe o wi yoga e ɗum seeɗa e ɗum o daginanayɓe yani sharia makko on ɓeyday hoyugol ɓeyda newagol eɗi sharia Musa on alayhi salam piiji tawnoɗi no harmina ɗon kanko ka sharia makko ɗo o daginayɗi karmakoɓe go wi'i ɗo wona dagingol piiji tawnoɗi no harmi koko tawno karmakoɓe maɓɓe ahbarul yahud harminaniɓe toon sinki bakaniɓe ka nder dina ko argol ittanaɓe ɗum ɗon daginanaɓe ɗum itta lutodiral ngal hakkundeji maɓɓe ɓe dallinori ka Allah filli ɗon kadi makko ka wi ɗon ko sat zukhruf wali ubayyina lakum ba'd alladhi takhtalifuna fi e hande mi feññinana on yoga e kon ko hiɗon lutodira e muɗum kono ɗo ko feeñi kon ayeje ɗen mo ɓe ani mo ɓe e majje no firi hunde oɗo no firi dagingol piiji tawnoɗi no harmani ɓe shar'an o e aya to no firi e feññinalngol ɓe koɓe lutodiri e muɗum no dagi ka no harmi ko ɗo ɓuri laɓede e fewtingol ayeje ɗen daiman ala qaidati at-ta'sis awla min at-ta'kid kam koɓe go noon no wi wondema o aya ɗo ko sifa o aya to wona dagingol ko tawno no harmi ko feññinalngol ɓe ñawore e piiji alhaaliji ɗi ɓe yeddodiri e muɗum wajitukum no aya on ɗo noon ko sembinta ngal yaaruɗe ngal wigol mo hurrima alaykum ɗum no holli wona kamɓe harmini no holli wona kamɓe e harmini wajitukum o wi mi addani on kadi bi ayati mande mi addani on mande ɗo o tentinay woni wajitukum mi addani on bi ayati mande min rabbikum immorde ka joomi moɗon ka jeyɗo on on fattaqullaha kori hule Allah awa hule Allah wa ati'uni ɗofto ɗon mi hule Allah ɗofto ɗon mi iwtiron ɓaawo an jaɓon yamirore an nden waɗon jaɓon haɗore an nden haɗito ɗon inna allaha tabiti wondema Allah rabbi ko kanko woni joomi an kanko woni jeyɗolan on wa rabbukum onon kadi ko kanko woni joomirawo moɗon on kanko woni ko jeyi on fa'buduhu awa rewemo onon emin hiɗen fota e ɗum ɗo ka ubudiyya ka jeyede ka maccangaku ɗen fota e mum en fof koyen jeyaɓe Allah koye maccuɓe Allah min ko kanko mi rewata onon kadi rewemo o aya ɗo kadi ko taƴuɗo hujja nasara wondema Isa ko Allah ma ko ɓiɗɗo Allah
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل هنا الله سيفرمه وبيكان عيسى أونا لزونا كما تشدو جيادو مؤمن مؤي من نيمي مودون من ودي مثال ونند بنو إسرائيل ونمدي آية ونند بنو إسرائيل ونا هيهون سونا دوندو عبد الله ورسوله عيسى عليه السلام وي هذا دوندو كوكو من الديون دو مودون جي نانغول الله جونتugol الله جيال رewamo hulamo ɗoftomi siratu mustaqim ɗo ko lawol fewngol ni lawol foccingol ngol ala towa jola ngol ala selirgal wona nano wona kañamo lawol fewngol ha hewton e ko ɗaɓɓoton kon fotere ɓa sa nani fotere ko natugol aljanna amma gani ɗum ɗon fotere ala en torkirala allah okkorende fotere ɗon Isa alayhi salam o noddiri ɓe ni o waaji o rentini o weltini o yangode maɓɓe ha juuti ha o hewti e allah haali ka o tawi tigi tigi on e gomɗinay ɓen ɓe gomɗini luttuɓɓen ɓe feŋike e fenanden ɓe mawnintinike ɓe holli ko wiyete ko inad feŋagolle fenande harano andi koye fenande woni on sayi o ɗaɓɓi hande kadi laawol goo o ɗaɓɓi ko wallamo falamma ahassa isa ɓayri isa so'i ɓayri o andi ɓayri feñanimo o so'iri nanugol haalaji maɓɓe ɗin ɗi ɓe woni wolde ɗin o so'iri yi'ugol kuuɗe maɓɓe ɗen o so'iri faamugol alhaaliji maɓɓe ɗin piiji ɗi ɓe woni eɓɓude ɗin ɓayri o so'i ɗum ɗon minhum o so'i minhum ɓe maɓɓe alkufra keferankaku ngun wondema tigi tigi on ɓeeɗo hannde kadi gomɗinoɓe ala e maɓɓe hannde kadi ko yangi tun woɓɓe wi kufre on ɗo wona on keferankaku ɗon ko faalede warugol mo ɗum ko kufre non nulaɗo maki sallallahu alih wa sallam sibabul muslimi fusuk wa qitaluhu kufre yennugol julɗo ko fasiqaku bare watten yiladi hadis on ko selɗo kemu ko sawi muslim ɓe maki sibabul muslim fusuk yennugol julɗo ko fasiqaku wa qitaluhu kufre yani haɓudugol e makko yani faale warugol mo ɗum ko keferankaku non nowona kufre jano on yaltana yo dina nowona kufre tosok on ala hasab anniye maɗa on awonɗo e wadde on so woni a fandike dagingol ƴiƴƴangoɗo ɗa hiɗan dagi mo dagi warede hara a woni kefero saabu a dagini ko allah harmini non ko kufre jano so woni o ko waɗugol tum tachaffi ittagol tummone yottagol mo tuwonɗa fa anniyorɗa warugol mo hara ko kufre on ɗum no kufre wona kufre jano yaltanayi ɗon e dina kono fo e muɗum kala hunde ko allah yeddira no naati fi musammal kufre ɗo wona toso ko nowona jano idan woɓɓe firi kufre on ɗo keferanka ko mum tigi kufre jano on karam koɓe go firimo kufru ni'ma faaledeɓɓe warugol mo ka riwayatji ɓe wi ɓayri o noddi ha tigi on tawi mettitiɓe ɓe yehi ka lanɗo leydi ndi fewndinoɗon on say ɓe ɓiloyimo toon goɗɗo no feeñi ɗo mo waɗade jama e ma pottina ɓe ma mo pottinde ɓe ɗoftagol ma imo woni mone laamu maɗa ngun mo bonnude famille ji ɗin mo sendidirde aaden e modi mum mo sendidirde aaden e ɓiɗɗo mum mo sendi waddude hakkude jeyɓe ɓen e jeyaɓen ala façon haalaji ko wolaka ha ɓe witode ko fattujo o ala baaba ko inene makko heɓirimo lanɗo moni wi hende mo e peton mo waɗon mo salbu ɓerno isa ɓe wi ko on kufre ɗon woni ko isa soyi e maɓɓe ɗum ɗo fof no naati nder ton ɓayɗo soyi kufre on e maɓɓe qala o wi man ansari ko hombo woni wallowo lan ma ko homɓe woni walloɓe lan ila llahi faade e allah homɓe woni walloɓe lan ɓe faade e allah homɓe wallatanmi faade e allah faade e allah on ɗo ballal ngal yani ko homɓe wallatanmi e noddugol fi dina allah kan man ansari fi da'wati ila llahi homɓe wallatanmi ka noddugol faade e allah
kalima noddugol ɗon monta sabu feeñugol e yewtere nden woɓɓe firi ila on ɗo maa ay man ansari maa allah ka qawlihi taala wala takulu amwalahu ila amwalikum o taw ñaamu jawle maɓɓe ɗen hawtidi e hoore wattudugol e jawle moɗon ɗen ay maa amwalikum ila on wonde no fira bi mana maa huruful jar on hiɗe lontodira wonde oɗa no fira ko oɗa firata kon ala hasabi siyaq konguɗi ɗi ɗon karam koɓe tafsir ɓen hino yewtiɗi ɗiɗi ɗon kadi hiɗi selli sabu isa allah subahana taala wallay mo sembinay mo joni noon ko hombo wallatamo wondude e ballal ngal allah wallatamo ngal yani walla hoore mum wallira hoore mum honno wallitagol mo waɗugol sabu allah wallitomo hisinamo dandamo ma on ka konngol aranol ko hombo wallatanmi e fi noddugol e dina allah kan imma o walliranmi wongol takko an sembinanmi wallitorgol lan ko wawi waɗude wo ma o walliranmi nde miɗo noddira ɗo himo noddira to noon e ballal ngal fof ɗo no wawi wakko nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam waɗayno kon aɗo ɓe ferude ɓe seeno madina bal adu islam o fewide nde a feeñande ka mawasimul hajj qabailul arab gori arabu ɗin si arino ka hajju makka nulaɗo jindayno kaɓe weeri toon gorol kaariol no weeririɗa gorol kaariol no weeririɗa gorol kaariol no weeririɗa nulaɗo ara tawɓe wiya ene ko hombo e moɗon wallaytotomi bakkanmi e muɗum sembinanmi ha mi yettina konngol allah ngol sabu qouraish haɗilan ɗum hombo e mo wallatanmi kono nulaɗo ɗaɓɓiri ɗon ɗaɓɓiri ɗon ɗaɓɓiri ɗon ha allah hollidiri mo e ɗigori ɗiɗi wiyeteɗi al aus wal khasraj yimɓe madina ɓen al ansar radiallahu anhum wa ardahum ɓayri isa alayhi salam o landike ɗum ɗon qala al hawariyuna en wi'i nahnu menen ansarullahi komin walloɓe allah mene woni walloɓe allah ɓen kamɓe ɓe raɓɓiɗini ɓe wiyal komin walloɓe ma sabu andugol ɓe wallugol mo ko wallugol hoore muɗum yani wallugol allah sabu wallugol hoore muɗum o wi menen komin walloɓe allah ɓay to woni ko fi allah nodduɗa min wallitotoma alhawariyun ɓeɗo kalimat hawari woɓɓe wi alhawari bi mana annasir yani ko wallo wallitotoɗo ɓe dallinori konngol nulaɗo ngol sallllahu alayhi wa sallam ñande gazatul ahzab ɓe nodduno e fewndo tawi kulol ngol tiiɗi ha feƴƴiti heferaɓe qouraish e gori muɗum e yiɓɓe muɗum moɓike ardi wontiri sengo qabailul yahud banu qourayda ɓe firti aadi ndin ɓe wi a ko occasion meɗen wonni qouraish ari ene kadi profiten lannen ɗo fi ko wiyete l'islam kulol ngol tiiɗi fewndo jangol fewndo heege hiɓe tampi hiɓe songi hiɓe asi gawol ngol nanɗe ngol fi muɗum ka tarih luggugol yaajugol juutugol tampere nden no wiye tampere allah sifiɓe ha o wi wa balagatil qulubu lhanajir ɓerɗe ɗen hakke ko soñji ko huuliɗe hewti ka loko ƴewe e on saawi ɗon nulaɗo noddi ko hombo wallere tanmi hunde kaari sabaɓe fo deƴƴi Zubair ibn al-Awwam o wi ko min ɓe landiti kadi fo deƴƴi o wi min ɓe landiti tatabum fo kadi deƴƴi o wi min woɓɓe goo ko allah moƴƴintaɓe spécialement tawɓe tefahi ɓe wuuri ka ɓe maayi fi dina allah kan si wolama hara ko ɗum ɗon to hande kadi wonti yeeso ɗum ɗo noon na Zubair to wawno ni sahabaɓe nulaɗo ɓen ko non wawno kowoni ko alhaaliji mo be feeña e alhaali idan on sa nulaɗo maki on ɗum inna li kulli nabiyin hawariya no wodani kala annabajo walloɓe ɓe wi wa hawariyi wallowo lan on azubair ko zubair oɗo shahidon ko honnu nulaɗo gollitiri kalima on kabi mana annasir walmuin idan ɓe dallinori ɗon ɓe wi alhawariyun ko al ansar yani ansar ɓe kañum isa ɓen joni noon ɓe lutodiri ko honɗum woni sabu ko ɓe wi'ana hawari ɓe wi ko sabu ko rawna conkiɓe num conki daneji ɓe ɓornoto noon
dane no wi'e al-hur ko ɗum sonnaɓe ka aljanna ko al-hur al-ain ɓe wiyete daneɓe janda giteɓe woɓɓe wi ko wañaynoɓe yani nangaynoɓe liƴƴi afwan ko nangaynoɓe liƴƴi hawariyun bi mana sayyadun ɗiɗo konnguli fof no janta ala kullin ko wallitun anninoɓen imminoɓen fi wallitagol isa alayhi salam woni hari laatino coñci maɓɓe ɗin ko daneji woni ɓe laatino golle maɓɓe ɗen ko nangoɓe liƴƴi ma ɗum ko firsinenoɓe coñci ngol konngol ɗon kadi hino janta yani ko moƴƴinanoɓe coñci firsina ɗi ngol konngol ɗon kadi hino janta woni ko ɗeɗa on golle maɓɓe woni ko wononi coñci ɗo wontono ala kullin kamɓe laatino wongol ansarɓe kanko isa alayhi salam o wi ko menen woni walloɓe allah ɓen amanna billahi min gomɗini allah washhad seedo a isa sabu ko kamɓe e makko wonno e yewtude mi sella ka damir on rutte e makko ma ɗum washhad anta ya allah mo ɓe sakkiti jantade inde mum amanna billahi washhad ya allah bi anna muslimun wondema menen ko men julɓe ko men jebbilaniɓe ma jebbilaniɓe koddoriyeji maɗin jebbilaniɓe sharia maɗa on kongon ɗi noon hiɗi selli woni washhad on ko isa ɓe wi yo seedo woni washhad on ko allah ɓe wi yo seedo no sella ka neɗɗo seedina allah nulaɗo sallallahu alih wa sallam ñande hajju ngun ko ɓe hajjuno ngun ɓe wanno khutba maɓɓe on ɓay ɓe gayni ɓe wi ala hal ballagt sahaba ɓe wi naam laabi tati on so ɓe wi allahumma fashhad allah mi torkema seedo e seedini allah idan no sella kawti wi allah mi seedinima hunde kaari allah woni seede ko ɗum waɗi so wiɗen konnguɗen ɗiɗi noon hiɗi selli woni en wi'u ko isa ɓe wi yo seedo woni en wi'u ko allah ɓe wi yo seedo hande kan noon ɓayri hewtiɗon joni woni ko seedugol wona pecce ɗiɗi feccere gomɗinɓe ɓen jebbilani allah subhanahu wa taala e kene e gundo e feccere saliɓe yeddi allah subhanahu wa taala andi ɗo joni hande kadi so yehi ha hewtiɗo laaɓodirama fayda haray hay hare ɗen ne watamin mino hande kan noon neɗɗo si hewti e on saayi ɗon feñanimo oɗo ko gaño ko ɓeɗo woni yiɓɓe maɗa ɓen ko allah woni ballo moɗon on hande kadi no hani si hewti ɗon nafe ƴagal ngal lanni yani mbulodiral ngol feƴƴi jonnita allah jeeyal timmugal ruttoɗa e makko timma ruttande laaɓude saabu amara walloma si wona kanko ko ɗum wonno aada ɓeɗo on ɓayri ɗo feeñi laaɓi hakkude maɓɓe ɓeya ɓe laaɓodiri ɓe wondi e isa ɓeya wondi e salarana e keferankaku mum ɓe fewti allah ɓe wi rabbana joomi amin amanna min gomɗini bima anzalta ko ko tippinɗa injil on min gomɗinimo min gomɗini kala ko landi yo gomɗine woni koko tawi feƴƴi min gomɗini woni koko aroyta wano alquran on e muhammad sallah sallam min gomɗini kala ko woni nder ton wattabana rasula min jokki nulaɗo on ɗo ko isa alayhi salam woni koɓe faandi faktubna awa windu men ma shahidina wondude e seedeɓe ɓen windu men jeeyede e seedeɓe ɓen woɓɓe wi seedeɓe ɓen ɗo wano konngol ngol no filla ibne abbas ɓe wi wattudu men e mofte muhammad ɓen sallllahu alayhi wa sallam min jeeye e seedoytoɓe e hoore moftali ɗin enen ɗe mofteɗe ko en seedoytoɓe e hoore moftaji ɗin allah wi wa kadhalika jaalnakum ummatan wasatan litakunu shuhada ala nnas fi on laato seedeɓe e hoore yimɓe ɓen idan woɓɓe firri noon aya o woɓɓe wi on no min ashahidi noon ɗo yani windu men wondude e ɓen seeditaniɓe ma woodede seeditaniɓe ma wuutiɗugol seeditaniɓe ma dendanangal ko siforɗa seeditaniɗo nulaɗo maɗa on nula ngal e nulaɓe maɗa ɓen fof nule ko nulɗa e maɓɓe kon seedit yani gomɗinɓe ɓen bi kulli ihtisar e hono raɓɓinɗingol windu men jeeyaɓe ɓen gomɗinɓe qirri gomɗinal muɗum wa makaru ayi ande wi ɓe laaɓodiri ɓe yaltodiri joni ko hawrenen fokkiti ɓeɗo ruttike allah tuugike ɗon hande kadi fawike allah torike mo ballal wa makaru ɓe janfi hefera ɓen saliɓe gomɗingol ɓen wa makaru ɓe janfi yani ɓe ɓi janfa wa makara allahu allah kañum kadi janfi ɗo buyi no wurta ɗo no ɓoyla ɗo no ɗaɓɓa no takkora ɗo fiyo tawi allah janfi allah subhanahu wa taala ko siforɗo sifaji ɓurɗi labede ɗin tun sifaji ɓurɗi teddude ɓurɗi towude ɗin tun o ala sifa hay goto ɗuytiɗo
sifaji ɗin ko noneji tati imma sifa kamal ala al itlaq sifa timmande few allah ɗinɗon ko siforte ɗi few ma sifatu naqs ala al itlaq sifa ɗuytande few wono ŋomugol wono ɗanagol wono ronkugol ɗum ɗo ko ɗuytande ni few mon ɗo heeɓi wara ɗuytike ma ɗum sifaji tawɗi wonde hiɗi wona sifat kamal wonde hiɗi wona sifat naqs no jeeya e ɗin o sifa ɗo sifatul makre e sifatul khida sifa janfagol o sifa ɗo wonde haray ko teddugal wonde haray ko kelɗugol wonde noon haray ko jasere so woni ko dartagol eɓɓuɗoma janfa bonna janfa makko kan aditoɗamo falnoɗoma hewtude aditoɗamo hewtamo an non ko kelɗugol noon ɗum ko firta yani ko ɗuma noon yani ko firnande noon ko kelɗendi noon ko ƴoyre noon ko hunde ɗaɓɓande noon e neɗɗo na e wonu ɗani ɗum tum faalaɗo ma o heɓete no faalira heɓete nde faala noone no faalira ɗum hana neɗɗo e wono naɗo maki sallah alih sallam almuminu kayisun fatin julɗo gomɗinɗo ko won ƴoƴuɗo ko yon wattuɗo yila na e wonu jofojo haramo ɓe ugginirte trompire no faalira idan ɓeɗo ɓe janfi en wi ka sifaji allah kono ɗi sendirani koni karam koɓe sendirɗi goɗɗi ko sifat kamal mutlaqan ɗin ɗon allah siforte ɗi few goɗɗi ko sifat naqs mutlaqan allah sifortake ɗin ɗon few goɗɗi ko sifat ahyanan kamal tadullu ala kamal wa ahyanan tadullu ala naqs ɗin ɗon koye ɗi sifore allah fi halil kamal ɗi riwe e allah fi hali an naqs wano alhaal ɗo ko haal kamal ko ɗum allah sifori ɗum hoore mum ko allah wolingol konngol ɗo wona nulaɗo sallah sallam wona malaikajo wona neɗɗo wowlu e allah ko wowle hoore makko kon wota wurtu wota ɓoylu wota waylu wota ɓolɗin wota riwu wota noon kadi a nandin wota a mbaɗin allah sifortake noon o sifa ɗo kadi sina ala wajhi l muqabala yani e noone yottagol allah siforte sifa o sifa ɗon sifa janfagol alqur'ana no addirno fof wona ɗo wa makaru wa makara llah ɓe janfi ɓe eɓɓi janfa allah kañum gad eɓɓani ɓe janfagol wa yamkuru llah ka suratul anfal hiɓe janfo eɓe eɓɓato allah ken kan no eɓɓaɗano janfade ɓe inna almunafiqina yukhadi'una allaha wa huwa khadi'uhum nafiqi ɓen no janfo allah yani ɓe eɓɓa janfagol allah kono ko kanko woni janfotoɗo ɓe on yukhadi'una allaha walladina amanu ma yakhda'una illa anfusahum allahu yastahzi'u bihim ɓe wi innama nahnu mustahzi'un allahu yastahzi'u bihim sifatul istihza ɓe wi menen ko men jalkita ɓe tum ɓe ko wi ko gomɗin ɗum allah wi kanko woni jalkitowoɓe on sifa ɗi sifaji ɗo allah sifortake ɗi ni tun alal itlaq allah wiyatake janfoɗo o wiyatake jalkitay ɗo kono himo wi'e jalkitowo ayɓe dina kan jalkitowo ayɓe annaba e makko ɓen jalkitowo ayɓe makko ɓen allah wiyatake janfotoɗo ngal kolngol woltake kono mo wiye janfotoɗo ayɓe makko ɓen e ayɓe yiɓɓe makko ɓen e ayɓe dina makko kam ɓen o janfotoɓe o bonna pehe maɓɓe ɗen hay telen makka sifaji wayitayɗi ni ko ni woni madhab ahlu sunna wal jamaa on bi kulli ihtisab ɗo noon ɓe wi ko allah eɓɓi kon aslan wona janfa kono hunde nden no wiye yani joddidin hino innire inde golle ɗen ko ɗum ni sabu innugol joddidin inde kuuɗe ko wona e yoɓede kon ɓeɗo ko janfa waɗi allah yoɓiriɓe bonnugol feere maɓɓe nden ɗen kuuɗe golle ko allah yoɓiriɓe ɗon wi'a janfa fi yani ala wajhil muqabala yani nandingol fewtodira ɓe ɓi janfa kamɓe kadi ɓe janfa o noyo honno goɗɗo eɓɓa ɗo trompugol ma humpitoɗa ɗum additoɗamo bonna feere makko nden tromperie on arta e makko ɓe wiya a eɓɓuna janfotomo kon ɗo de o janfike ma an a janfake mo a bonnu janfa makko ka ruttuɗa ka e makko kono wi'e janfa kañum kadi fi nandingol joddi ko yoɓuɗama kon kuuɗe ɗo eɓɓuno waɗangol ma ɗen haray ko noon o aya ɗo e ko nandita ɗo e makko ɗe jantiɗen nden e naɗirte wa makaru ɓe janfi wa makara llahu allahu on janfiɓe kañum kadi wallahu allah khayrul makirina ko kanko woni moƴƴo e janfotoɓɓen kanko allah ko waɗata janfa kon fof ko kanko woni moƴƴo on
sabu kanko o toñata o aditata ko waɗugol ma janfa ko sa eɓɓi janfa e diina makko kan e yiɓɓe makko ɓen e annabaɓe makko ɓen o rutta noon kan janfa maɗa on e hoore ma ɗum ɗon noon wiye kañum kadi janfa toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah faami en ko ni jangude kon o newinana en e gollitirgol haray masailu al iman ma masailu as-sifat soni en hewtiɗi ko so wattira en fensita seeɗa e muɗum ɗen fillitoɗo yewtireji ɓuuɗi jentnoɗen ko ɗum woni yani ko ɗum woni lasli neɗɗo on gomgal makko wala finde makko ɗen ko ɗum haray ɗen hani wattu weyla e muɗum ettoɗen faame soni en famala e nder yewtere nden ɗo karam ko buyno wodi hande leydi meɗen ndin ɓattoɓe landoɗa kala ko jilɓuma ta jaɓu ko yondiri e finde woda hunde nde a famali an yondinora ɗum ɗon ta jaɓu majjere wona ka ɓernde ma few tentini ko yondiri e andugol Allah ko yondiri e andugol sifaji Allah eto humpitoɗa ɗum no laaɓiri sabu ko haka anduɗa ɗum wo mawninta Allah ko haka anduɗa ɗum wo hulata Allah innama yakhsha allaha min ibadihi al ulama ko hulata Allah e jeyaɓe makko ɓen naare waddi khashiya kulol wondugol e mawningol ko waɗanta ngol Allah e jeeya e makko ɓen ko ɓen an jannguɓe na jannguɓe physique e chimie wona wolede onon fimo ko jannguɓe andi Allah andi dina Allah kan andi sifaji Allah ɗin ara etoɗen faamen ɗum moƴƴa ko woni en fensitande meɗen nden ɗo hewtale e faamu ngu duwaɗen heɓude ngun hana landoɗen ɓattoɗen karam ko ɓen ɓattoɗen durusi taw ɗin kona waɗede toon landoɗen ha ɓeyden faltade moƴƴen toro Allah yo Allah faamin en o newinana en gollitirgol Allah wi wa yuallimuhu o andinaymo o jannaymo alkitaba windugol ngol wal hikmata kañum e faamu ngun sharia on wat tawrata e tawrata on wal injila e linjila on wa rasulan o waɗamo nulaɗo ila bani israil faade e ɓiɓɓe israil ɓe ɓiɓɓe yaqub ɓen anni wondema min qad jitukum gomɗi mi addani on bi ayatin mane min rabbikum immorde ka joomi moɗon anni wondema min akhluqu lakum miɗo tagana on min attini immorde e lopangal ka hay'ati tayri wa mbaadi sondu fa anfuku fihi mi wutta e muɗum fa yakunu ɗum laato tayran sondu wiroru bi idnillahi e dunga e Allah wa ubri'u l akmaha miɗo dikkina bumɓe wal abrasa e nawnuɓe nawnare baras wa uhi l mawta miɗo wurnita mayɓe bi idnillahi e dunga e Allah wa unabbi'ukum miɗo humpita on bima takuluna konko ñamoton wama taddakhiruna e konko maroton fi buyutikum ka cuuɗi moɗon inna fi dhalika tabiti hino e ɗum ɗo la ayatan lakum wallahi mande wonande on in kuntum siwoni on laatike mu'minina ko gomɗinɓe wa musaddiqan komi gomɗinɗo kadi lima bayna yadayya konko aditimi min attawra immorde nde deftere wiyetende tawra wali uhilla lakum e hande mi daginana on ba'da alladi hurrima alaykum yoga konko harmina e hoore moɗon wa jittukum mi addani on bi ayatin mande min rabbikum immorde ka joomi mon fattaqullaha hule Allah wa ati'uni ɗoftoɗon mi inna allaha tabiti wondema Allah rabbi ko joomi an wa rabbukum ko kanko kadi woni joomi mon fa'buduhu rewemo hada ɗum ɗo siratun ko laawol mustaqimun foccingol falamma ahassa isa ɓeyri isa so'i minhum e maɓɓe alkufra keferankakungu qala o wi'i man ansari ko homɓe woni walloɓe lamɓen ila llahi faade e Allah qala alhawariyuna hawariyuɓe ɓen wi'i nahnu ansarullahi ko minen woni walloɓe Allah ɓen amanna billahi min gomɗini Allah washhad seedo bi anna muslimuna wondema ko men jebiliɓe rabbana joomi amen amanna min gomɗini bima anzalta konko tippinɗa wattaba'na rasula min jokkinulaɗo on faktubna windu men ma'a shahidina wondude e seede ɓen wa makaru ɓe janfi wa makara allahu allah on janfitiɓe wallahu khairul makirin ko allah woni moƴƴo janfotoɓen wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad
وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.